Pesma Marš na Drinu, po mom dubokom uverenju, predstavlja simbol naše prošlosti na koju ja mislim da imamo puno pravo da budemo ponosni. A ono što se dogodilo nakon što je ceo svet ispratio Marš na Drinu sa ovacijama i nakon što je 2 dana ceo sistem Ujedinjenih nacija u pozitivnom smislu brujao o tom koncertu. Desilo se, ponavljam, 2 dana nakon toga. To nije bila reakcija koja je usledila odmah. 2 dana nakon toga nekoliko profesionalnih lobističkih udruženja koji za svoj cilj imaju ukidanje Republike Srpske je pokušao od ovoga da napravi kontraverzu. Govoreći da je Marš na Drinu simbol srpskog, agresivnog, oni su rekli fašističkog, što je potpuni paradoks, ponašanja tokom 90. godina.